itafika we. Aya ni jere za urembo, choni wewe atapata gomarito. Uchemuto Agnes, mana ngala ngala, aya matatomana. Agnes ina Anton, tililo eneu, mato nyumbani mwenu, na foera. Enzore nuribakirisha, msisinyane. Baba Eriki na mama Christine, matapata mkasa mana. Mana muokera manara, aya vinafara. Mandugu mwambire mwakana chula, manara. Aya mana mtangiragi, aya vinafara. Aya sena ni jere jere, aya jere jere we. Tangire ni Antondero, anangira na gomarito. Aya ni mchemto Agnes, aya jere jere we. Siya mana ngala ngala we, anangira na gomarito. Aya sena ni jere jere, aya jere jere we. Tangire ni Antondero, anangira na gomarito. Aya ni mchemto Agnes, aya jere jere we. Siya mana ngala ngala we, anangira na gomarito. Amke mwenza tatu, babu Kapombe, awapi mashangazi, maantis na maankoli, cousins, bacha bibi harusi, Saramto. Aya jere jere, zangalato asena, asena nilahawe. Siku huro ingoja, itafika we. Aya ni jere jere za urembo, choni wewe atapata gomarito. Uchemuto Agnes, mana ngala ngala, aya matatomana. Agnes ina Anton, tililo eneu, mato nyumbani mwenu, na foera. Enzore nuribakirisha, msisinyane. Baba Baya na mama Lois, japo watupo nao, taamini wameridhia uko walipo. Mandugu Sharif, Hadija na Juma, Endo na Omar, Endo na umulage dada, anenda kwakwe. Aya sena ni jere jere, aya jere jere we. Tangire ni Antondero, anangira na gomarito. Aya ni mchemto Agnes, aya jere jere we. Siya mana ngala ngala we, anangira na gomarito. Aya sena ni jere jere, aya jere jere we. Tangire ni Antondero, anangira na gomarito. Aya ni mchemto Agnes, aya jere jere we. Siya mana ngala ngala we, anangira na gomarito. Best man Moses C, best lady Selina, matron Susan, patron Alfred. Marafiki wote asanteni sana. Washirika wote Sosoni Pefa, Reverend Onesmus Randu, washirika wote Joy Pentecostal Church, Sogorosa, Pastor Kifalu, washirika wote Soul Harvest Church, Gongoni, Pastor Ngala, washirika wote Jerusalem, Pefa Likoni, Reverend Temani, Timwahima Secondary School. Aya sena ni jere jere,